langsung Ini politika langsung. Ekonomi pada ating langsung. kira lang ito. Suki langsung. Oh, adim lang siya da kung dulu. Sana da kato kwe don ko da po do. Donin ko da po. Para da isya aduan dulu. Lape la pibang abu rasa tu itu kakak join ni. Amat si ini tu bang. Cewa juga na pri. Ini tu mahada da suki langsung kan. Da tum da ketok singgi arong rong na kita. Jadi, dapat kita pakai ningkan paruki sirkat roh proximnya bangka. 1970 ningkan sudah rong nakim lo. Dapat ni tum doan sikit bangka. 1970 ningkan sini tum dah doan tim pangcing. Piningan ke ningkan pokep roh ini an ipling lo. Tapi pokep sini tum setelin kalau lagi yang sudah Nisum na. Sabso, tuki kan sa pero son aron na may kito ko kayo ni kasi nito sertalin ba pati chapa. Tanong pinya ba. Pati niya ni sa pen ito sertalin chenglo na pen pini. Toda pen ito ana masay sa nito tempo to non abang video ito wan. Video wan ori ang kang. Amay ito bay to bombo. Lapen Tasu mai kita lu proteknya soal cik dia mai tu betul mai tu pun betul. Lapan, ani kasam, aman ami ini betul ketom benar bangsa. So jangan tu betul. Kecepatan asai ni tu deng pun tu. Lapan datang kan lu proteknya ani kasam betul. Nak luar nak lu itu terus pun tu. Long victory doan tu ar. Aduan bangsa. Dalam mana tu? Ini alang dia bangsa. Dadak Japarajan no. Ketho ma alang dia bangsa. Tu pila lo. Takkan. Di alang dia bangsa. Tak roh ko. Itu long ripi ang bong. Ini tu dak bangsa. Pila di aduan ang kang lo. Dadak ni pato ko doan ko kap dok. Sabi tu ba pila dia ang kang lo. Si ni itu program saya tu ada kan sampai di proyek kantor ada baju kita makan itu konfirmasi sertalina forman sasi sertalina forman konfirmasi kita kan kita atau produk doang dalam ini dua produk total lo produk ini tu bang sertalin apaan telong teologi Bagi proksipan bagi kaya bang doa sidam jika dak doan kan ha dong itu aroy mojar aso dong ni aroy dong si itu kelong lu dam jadi ni tu kelong pina sita son se lap lo dong kelong kelong adam kira lo dia tu nitim ningkan ni tu lap horon keplem kesu the boy itu kecok pilih kata an langsung kan minta mintin lagi tak kuat soalan kepan jok di konsi kata telong itu